Aduh, tuwing tibalang ko si Bulok, ang bermaing di hablog. Betanya haw, ay mah hidup teh gitu banyak. Atunya nih rek di Batak, lumpatan kedan raya, rek ngojek-ngojek tanah got deket. Yang ngomong teh paling banyak deh. Pokoknya itu, jangan sih minta duit ke kolot. Jajan haw enak sih naon roti. Ini ada silung lompatan guys, gak terus diberi kujurik atuh. Udah Spanyol kos gitu, ngapa-ngapan bae. Oh nasi, aing diberi ku si Buluk, belum gerak di hablog. Emang gak karena ada silung. Sampai sakit tuh nah diberi ku si Buluk, kamari si Batak diberi ku si Buluk. Gara-gara buan, wae plastikan, wae tayan. Aina nyane diberi. Geus macam-macam bae aing Indonesia. Aing teh sengaja ieu haw, terus sengaja permen karet, langsung pergi ke kebon. Udah huluna si Buluk. Weh, lompat atuh. Emang gak banget nah, merempet. Mampus ya, pada pisan saya bukan nama bukan si Buluk mah. Kacau bae. Pada pisan sebelum. Ya ada, nangkep pemain karet padu bae. Kebukaan KB. Pokoknya kapan kuen jejak kata budak, tuman. Lego dulu. Kalinya sebelum lompat pak, bedas pisan kos kijang. Lah beli minyak, sugan beku minyak bisa. Belum. Terus lu enak mah bang bikin eng roti bae. Oh talung sakalian beli cai kaum joy pesikinnya di caus. Deui moal geus sibuk urusan aing kok ngeletak tongkongna kabehan. Ayo, belum. Udah. Balilah. Belum. Lompat saki bae, sendal pegat. Belum tuh. Ayah siap. Jejak sa di kene. Inan long. Berarti ge Geus lila ge. Lihat ya ini ya. Tanya. Bawa gitu. Parah pisan aing mah ketemu si Buluk. Daharian aing mencabok bae, kemarin aing deui. Bahaya. atunya nade lu datang-datang gelendang baik gitu. Ampun Gusti. Angge hau, pikir ke si Buluk. Terus naik ke Malang. Roti dicokot. Ya cai kedingin saparuh tah. Para pisan eta budak kau. Sok aing mah. Oh, para pisan eta nya budak kacaki. Oh, yuk punya belang sen. Kemana yo? Saperkeun. Ayo lah, ya lah. Cewek aing yo, naon aing sigaran teh. Oke, bijeun jus nau. Yan, yo. Buluk. Baik. Pisan si Belum. Bukan main bare permen karet bae. Jadi hese kan jadina. Pokoknya mah kapan ge dihableg gua aing mau dimaafkeun. Kayak Buluk. Ini kacaki, para pisan sarot aing perlu diakan bejeng caina diinum. Jelas aing ngomong teh jelas, ulah padu bae. Jelas. Sia roti aing kudu rakanakan bae jeung caina diinum. Oh, berarti anu tadi gua akan teh roti nasi haunya.
Parah pisan sih belum. Duh. Cicing besia komodo. Gantian roti aing kudu diakan-akan besia. Nah, siapa bisa ngakan abae hese li cau. Kela ulah kicarana wa. Ampura. Itu naon?